Nguru rutonde rw'abakinnyi 10 b'abanyarwanda bafite amafaranga atubutse kurusha abandi mu mwaka wa 2026. Ese wari uzi ko mu Rwanda ari abakinnyi b'umupira w'amaguru bafite amafaranga menshi atubutse kurusha uko abantu benshi babitekereza? Munsi tugiye kukwereka urutonde rw'abakinnyi 10 bafite amafaranga menshi kuruta abandi. Bamwe muri bo murabazi, ariko harabari gutungure cyane. Ese ni ku mwanya wa mbere? Ninde winjiza menshi kurusha abandi? Komeza ukurikira iyi video kugera ku musozo ubundi usobanukirwe. Natinze cyane, reka mere ku mwanya wa 10. Ku mwanya wa 10 turahasanga rutahizamu w'abanyarwanda bamwita Nshuti Innocent. Umusore ufite imyaka 28 w'umunyarwanda. Uyu musore ukina mu gihugu cya Libya mu ikipe bita Al Wefaq Ajdabiya mu gihugu cya Libya nkuko nari mbivuze. Ni umusore wagiye ubona amafaranga menshi mu marecruitment yagiye akora, kubera ko ahenshi yagiye asohoka akajya hanze y'u Rwanda ari free agent. Uyu musore kandi ni umusore wakinye mu makipe nka APR, yagerageje kuhakura amafaranga naho atubutse, ariko ahangaha ntago roho yaje gukura amafaranga menshi yamuhindira ubuzima. Amafaranga menshi yamuhindira ubuzima umusore ni amafaranga yaguzwe yerekeza muri One Knoxville muri Major League Soccer muri Amerika. Aha niho yaje gutangira kubona amafaranga atubutse, kubera ko iyi kipe yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Major League Soccer yamuhembaga amafaranga agera ku 7,000 by'amadolari, ikanamuha prime kuri buri match yatsinze y'igitego ingana n'300 y'amafaranga y'u Rwanda. Aha aya mafaranga yaje gufasha umusore cyane mu gutera mu bukungu bwe, bituma atera imbere kurusha. Indi kipe yamufashije guhindura ubuzima ni ikipe bita Sabaria FK yo muri Azerbaijan. Ikipe nayo yerekejemo aho yahembwaga amafaranga 4,500, akishyurirwa inzu, akanahabwa prime uko yatsinze igitego, nabwo akajya ahabwa prime y'100,000. Ibintu byaje kuba bimufasha neza cyane. Uyu musore kandi murabizi yagiye akina mu makipe atandukanye. Hari nk'ikipe yakinyemo yo muri Tunisia bita AS Zarzis muri Tunisia, ahantu mu Barabu, naho yaje kugenda ahakura amafaranga menshi. Ni umusore kandi ubu ku isoko muri transfer market, ku isoko uhagaze agaciro k'200,000 by'amayero nibura ku muntu wazi mushaka. Uyu niwe dusanga ku mwanya wa 10. Ni umusore kandi ikintu wamenya nuko afite inzu mu mujyi wa Kigali ahitwa Remera. Nicyo kintu wagenda umenya kuri umusore Nshuti Innocent. Tudatinze cyane, reka twihute tujye ku mwanya wa 9. Twibaza ati nundi ku mwanya wa 9. Ku mwanya wa 9 turasanga umusore w'umudefanseri w'umunyarwanda ufite imyaka 31 y'amavuko, nta wundi yitwa Usengimana Faustin. Usengimana Faustin ni umwe mu bakinnyi bagiye bakina mu makipe hano mu Rwanda atandukanye. Yanyuze mu ikipe ya APR, ikipe y'ingabo z'igihugu, ananyura muri ekipe ya Rayon Sport, ariko aho niho yagiye anyura agenda abona amafaranga mu buryo butandukanye, ariko ntabwo ari byo byaje kumuhindurira ubuzima, kuko uyu musore yaje kwerekeza hanze y'u Rwanda mu gihugu cya Zambia. Uyu musore yaje kwerekeza mu ikipe bita Buitcom mu gihugu cya Zambia. Iyi kipe yaje kumuhindurira ubuzima, kuko mu mwaka wa 2020 yamuhembaga neza, imuha amafaranga atubutse, yamufashije kwiyubaka muri kariyeri ye, aho yamuhaga ibihumbi bigera kuri 4,500 by'amadolari y'Amerika, bakanamuha bonasi y'ibihumbi 200 nibura ku mukino batsinze. Umusore kandi ni umwe mu basore b'abadefanseri bagaragaje urwego rudasanzwe, ukunzwe n'abanyarwanda, wagize na call-up nyinshi mu ikipe y'igihugu Amavubi, nabyo byamufashije kugenda yitwara neza cyane. Uyu musore ikindi kintu wamenya, afite inzu nawe mu mujyi wa Kigali, nayo inzu ifite ihagaze igiciro cyo hejuru, akagira n'imodoka agendamo yo mu bwoko bwa Rava. Nicyo wagenda umenya kuri uno musore Usengimana Faustin. Ku mwanya wa 8 turahasanga umusore witwa Yannick Mukunzi. Uyu Yannick Mukunzi murabyibuka mu myaka yabanje yakinnye muri APR, ni umusore wakinnye muri ekipe ya Rayon Sport. By'umwihariko mu ikipe ya APR yahakuye ubutunzi budasanzwe, kuko yavuye muri ekipe ahakuye inzu nziza iherereye mu mujyi wa Kigali, nayo yaje kumufasha kwitwara neza. Ariko si ibyo byamuhindurira ubuzima, kuko yaje kuba yerekeza mu gihugu cya Sweden mu ikipe bita Sandvikens. Iyi kipe yaje
imuha offer nziza yo kujya imuhemba amafaranga 3,000 by'amadolari mu mwaka wa 2020. Ni amafaranga ari meza cyane. Ukwezi yamufashije guhindura ubuzima, bimugira umukinnyi uza ku mwanya wa 8 kuri uru rutonde. Wakwibaza uti ninde uza ku mwanya wa 7? Ku mwanya wa 7 kwihuse bamwita mpuzamahanga El Capitano Muhire Kevin. Muhire Kevin ni umusore wakinye mu makipe atandukanye, ariko hano mu Rwanda yagaragaye mu ikipe ya Rayon Sport aho yahembwaga nibura agera ku 2,000 by'amadolari. Ni umusore ufite inzu ku Kicukiro, ni umusore ufite umugore n'abana, arubatse. Ni umusore kandi wabonye amafaranga menshi ubwo yasohokaga kerekeza mu gihugu cya Egypt, aho yerekeje mu ikipe bita AI Makasha, aho ikipe yamuhembaga amafaranga agera ku 9,000 by'amadolari byamufashije guhindura ubuzima. Ahangaha yahakinye igihe kirekire, byatumye agenda yinjiza neza amafaranga menshi. Ikindi kintu cyatumye Muhire Kevin yinjiza amafaranga atubutse, yaje kuba yerekeza mu ikipe ya Jamus muri Sudani, aho akina ubu ngubu. Ikipe kaza kubimuhemba ibihumbi bigera kuri 5 by'amadolari, nabyo byamufashije kugira amafaranga atubutse muri iyo minsi. Ikindi wamenya kuri Muhire Kevin, afite imodoka mu bwoko bwa Land Cruiser. Nibyo wamenya kuri umusore uza ku mwanya wa 7. Ku mwanya wa 6 twihuse turahasanga umuzamu ukunzwe n'abanyarwanda, yitwa Ntwari Fiacre. Ni umusore wakinye mu makipe nka APR, akina mu makipe nka TS Galaxy, kugeza ubu ngubu akina mu ikipe bita Kaizer Chiefs muri Afrika y'Epfo. Uyu musore Ntwari Fiacre kugeza ubu mu mwaka wa 2026 aza kuri uru rutonde, kuko uyu musore ubwo yaguguga n'ikipe ya TS Galaxy muri Afrika y'Epfo mu mwaka wa 2024, ikipe ye yaje gusinyana nawe mu masezerano imugura agera ku bihumbi 400 by'amadolari, aza kuba agenda yerekeza muri Kaizer Chiefs. Ikindi kintu wamenya, uyu musore ku isoko yigura n'igurisha kuri transfer market, ni umwe mu basore bahenze cyane, kuko uwamukenera yakwishyura agera ku 350 by'amayero kugira ngo abe yakwegukana uyu musore. Mu ikipe ya TS Galaxy kandi uyu musore bamuhembaga agera ku bihumbi 9 by'amadolari, byatumye yinjiza gatubutse, kubera ko kuva mu mwaka wa 2024 uyu musore ariho yabarizwaga. Hanyuma uyu musore yaje gukora cyane, bimuviramo kwerekeza muri Kaizer Chiefs, byatumye yinjiza amafaranga yisumbuyeho kurushaho, kuko ikipe ya Kaizer Chiefs yaje kumuhemba ibihumbi 13 by'amadolari, ubwo nasaga miliyoni 15 zirengaho gato ku mafaranga y'u Rwanda. Ikindi kintu wamenya, yerekeza muri TS Galaxy, uwo musore yahawe ibihumbi bigera ku 8, hanyuma washyiraho n'amafaranga 9,000 byamuhembaga, ugasanga yakabakaga mu bihumbi bigera kuri 17 by'amadolari yinjije muri uwo mwaka. Uyu musore byaje kumuhindura ubuzima, niyo mpamvu bituma tuza tukamusanga ku mwanya wa 6. Uyu musore ikindi wamenya, nawe afite imodoka nziza yo mu bwoko bwa Volkswagen. Ni umusore kandi ufite inzu mu mujyi wa Kigali, akaba ari n'umusore wubatse. Yes, dukomeze. Ese uribaza ninde wowe utekereza uza ku mwanya wa 5? Reka nkumara amatsiko. Ku mwanya wa 5 turahasanga umusore witwa Bayisenge Emery. Ni umusore nawe ukinira ikipe y'igihugu Amavubi, ubu ngubu uri gukina muri ekipe ya Rayon Sport kugeza ubu ngubu mwaka wa 2026. Ni umusore wabonye amafaranga menshi agana mu mwaka wa 2019, ubwo yerekezaga mu ikipe bita Club Saif Sporting Club muri Bangladesh. Uyu musore ahangaha yerekeje yagombaga kujya ahembwa ibihumbi 10 by'amadolari buri kwezi, byamufashije guhindura ubuzima bwe. Aha kandi yanasinyiye agera kuri miliyoni 26, agera ku bihumbi 26 by'amadolari, ubwo nasaga gato miliyoni hafi 30 z'amafaranga y'u Rwanda. Nka recruitment byamufashije kuza kwitwara neza
uyu musore kuza kuri uru rutonde. Ikindi kintu wamenya kuri uyu musore, yaje gukina mu makipe yandi atandukanye arimo nka Gor Mahia, ikipe bita AS Kenitra n'andi makipe agiye atandukanye. Umusore kugeza ubu ngubu muri ekipe ya Rayon Sport nabwo arimo guhembwa amafaranga agera ku 2,000 by'amadolari. Ku mwanya wa kane wakwibaza uti ninde ukurikira ku mwanya wa kane? Ukurikira ku mwanya wa kane nawe ni rutahizamu, nta wundi yitwa Meddie Kagere. Meddie Kagere ni umwe mu basore b'Abanyarwanda batakiye ikipe y'igihugu Amavubi igihe kirekire, waciye mu makipe nka Simba, akinyura mu makipe nka Yanga, amakipe nka Singida Black Stars. Kugeza ubu ngubu uyu musore akaba akina mu ikipe ya Namungo. Uyu musore mu mwaka wa 2018 kugera mu 2022 ubwo yerekezaga muri Simba, yaje kubabona amafaranga atubutse cyane, kuko yahembwaga agera kuri miliyoni 7 z'amafaranga y'u Rwanda nibura buri kwezi, agahabwa uduhimbaza musiki uko yatsinze igitego kuri buri match. Ibi byamufashije kwitwara neza no kugomeza kuzamura ubutunzi bwe mu gihe cyihuse cyane. Uyu musore kandi yabonye amafaranga menshi cyane agera ku 150 by'amadolari, yerekeza mu gihugu cya Tunisia mu ikipe bita Tunisia Club S Zarzis. Iyi ni ikipe ya Zarzis yo muri Tunisia. Iyi kipe nayo yamufashije guhembwa neza, kuko yamuhaga amafaranga agera ku 8,500 by'amadolari, yamufashije kwitwara neza cyane. Ikindi kandi transfer ye muri ayo makipe yo muri Tanzania nayo yaramufashije cyane, kuko bamuhaye agera ku 80,000 by'amadolari, akazaza nahembwa 4,000 by'amadolari buri kwezi ava muri Simba yerekeza muri Yanga. Nicyo naba nkubwiye kuri umusore, niyo mpamvu nawe twisanga aza kuri urutonde ku mwanya wa kane kuri urutonde. Kwihuza cyane ku mwanya wa gatatu, nyandikira muri comment umbwire uratekereza ngiye kuvuga kuri inde. Ku mwanya wa gatatu turasanga mu by'ukuri umudefenseur wakunzwe n'abatari bakeya, yitwa Rwatubyaye Abdul. Uyu musore ni myugariro wakinye mu makipe nawe atandukanye, aho yakinye mu makipe hano mu Rwanda arimo Rayon Sport ndetse n'ikipe ya APR. Mwaka wa 2020 uyu musore yabazwe nk'umunyarwanda waguzwe akajya nahembwa amafaranga menshi atubutse kuruta undi muntu wari we wese, kubera ko uyu musore yaje kugugwa yerekeza mu ikipe ya Colorado Rapids ni muri Amerika. Ahangaha byamuhaye amafaranga menshi, ntabwo ari ikipe yakinyemo yamuhaye amafaranga yonyine, kuko yakinye mu ikipe bita Al-Sakur Club, ikipe bita Sporting Kansas City nayo muri Major League Soccer, nayo yamuhembaga amafaranga atubutse, yamuhinduriye ubuzima. Muri ikipe muri Amerika yo muri Major League Soccer mu 2019-2020 yahembaga amadolari nibura agera ku 182 mu cyumweru. Uyu musore kandi yaje kugurwa amafaranga agera ku madolari 168 n'amafaranga 250 ajya muri ikipe nari nkubwiye, muri no kipe nari nkubwiye yitwa Sporting Kansas City. Uyu musore byaje kuba bimufasha guhindura ubuzima, niyo mpamvu uyu musore ari we dusanga kuri uyu mwanya wa gatatu. Ikindi wamenya kuri uyu musore, mwaka wa 2025-2026 akina mu ikipe nari nkubwiye Al-Sakur Club niyo muri Saudi Arabia, naho bamuhaye amafaranga atubutse. Murabizi neza ko bacukura petroli. Kugeza uyu munsi uyu musore agaza agaciro k'amafaranga y'amayero 150 ku muntu waza amwifuza. Ibindi byihariye kuri uyu musore wamenya, nibura muri iki gihugu cyo muri Amerika niwe wabashije gusinyira amafaranga agera kuri miliyoni 274 z'amafaranga y'u Rwanda. Byatumye bumukinyi uhenze mu mateka y'abakinyi b'Abanyarwanda, aho yahembwaga amafaranga n'ubundi agera kuri miliyoni 10 za buri kwezi z'umushahara. Nibyo wawe umenye kuri uyu musore. Ku mwanya wa kabiri rero, ku mwanya wa kabiri turahasanga umukinyi w'umunyarubavu n'umwataka mwakunze muri benshi, yitwa Hakizimana Muhagire.
Uyu Hakizimana Muhadjiri ubu ngubu ubarizwa mu ikipe ya Nairobi United yasinye amezi 6, ni umwe mu batunze amafaranga atubutse mu mwaka wa 2026. Ahangaha mu mwaka wa 2015 kugera 2018 uyu musore agikina muri APR FC yamufashije kumwubakira ubuzima nkaho yayivuyemo ikipe afite inzu ndetse yaranashinze business icuruza imyenda, ndavuga imyambaro yo gukina, amajezi n'ibindi bikoresho bya sport. Aha kandi uyu musore iyi kipe ya APR yamuhembaga agera ku bihumbi 3,500 by'amafaranga y'amadolari nagera kuri miliyoni 4,500 y'amafaranga y'u Rwanda. Ibi byatumye agira amafaranga menshi atubutse. Icyahindura ubuzima uyu musore ariko cyane ni muri sezo ya 2019-2020 ubwo yagugwaga n'ikipe y'Abarabu bamuguze ibihumbi 300 by'amadolari. Aha bamuhaye salary ya buri kwezi cyangwa se umushahara buri kwezi ugera kuri miliyoni 17 z'amafaranga y'u Rwanda, bakamwishyurira inzu, bakamwishyura n'ibindi bitandukanye. Aha murabyibuka neza yari yagiye mu ikipe bita Emirates FC. Ikipe baje kuba batandukana mu mwaka wa 2020 ariko ahangaha niwe yagiye agenda akura amafaranga atubutse. Muri sezo ya 2020 kandi 2021 yasinyiye AS Kigali imuhaye amafaranga agera kuri miliyoni 17. Ikindi wamenya kuri uyu musore kandi sezo 2022-2023 mu ikipe nanone yo muri Saudi Arabia bita Al Khawrud Saudi Arabia yaje kuba ahabwa amafaranga menshi avuye mu ikipe ya polisi, naho byaje kumufasha kwinjiza amafaranga atubutse. Mu 2023-2024 kandi ubwo yagarukaga muri polisi FC yamuhaye recruitment igera kuri miliyoni 25 inamuha nagera ku 2,500 by'umushahara, ubwo nakaba miliyoni 3 z'amafaranga y'u Rwanda. Tudatinza cyane reka twigire ku mwanya wa mbere. Umwanya wa mbere ndabizi ko nawe ufite amatsiko. Uratekereza rinde uza ku mwanya wa mbere mu batunze agatubutse hano mu Rwanda? Ku mwanya wa mbere tudatinze nta wundi ni El Capitano Djihad Bizimana. Ni kapiteni w'ikipe y'igihugu Amavubi yakinye mu makipe atandukanye nka Rayon Sport mu myaka ya 2015 aza kwerekeza muri APR hagana mu mwaka wa 2018. Uyu musore kandi yaje kugirwa amahirwe muri sezo y'ibihumbi 2020 yerekeza mu Bubiligi mu ikipe bita Beverene. Uyu musore yaje kuba ahabwa amafaranga ya recruitment menshi cyane agera ku bihumbi 80 by'amadolari, akazajya nahembwa amafaranga agera ku bihumbi 12 by'amadolari buri kwezi, akajya nahabwa bonus ya miliyoni 1 y'amanyarwanda uko abashije gutsinda igitego. Uyu musore ibi byamufashije kugera ku mafaranga menshi atubutse mu buryo bunyuranye. Mu 2023 kandi yaje kuva muri iyi ekipe yerekeza mu ikipe bita Krivibas. Iyi kipe naho yagiye igenda imuha umushahara mwiza. Ni ikipe niyo muri Ukraine yamuhembaga ibihumbi 10 by'amadolari, byaje kumufasha kwitwara neza. Muri 2023 kandi yaje kuhava mu 2025 yerekeza muri Al Ahly Tripoli, aho ikipe yamuhaye offer nziza, imuha installation igera kuri miliyoni 40 z'amafaranga y'u Rwanda, inamuha umushahara wa buri kwezi ugera kuri miliyoni 15 z'amafaranga y'u Rwanda. Muri mwaka wa 2026 cyekora uyu musore yaje kuwerekeza mu ikipe ya CS Constantine muri Algeria, aho iyi kipe nayo imuhemba arengaho gato ibihumbi 10 by'amadolari. Ni umukinnyi kandi wagiye ubona agatubutse mu ikipe y'igihugu kuko yagiye agira call-up nyinshi, kagenda habwa duhimbaza musiki mu buryo bugiye butandukanye. Umutipe kandi ari mu bantu bafite imodoka zihenze hano mu Rwanda, kuko afite imodoka ifite agaciro ka miliyoni zigera ku 165 z'amafaranga y'u Rwanda. Nicyo wagenda umenya. Ikindi kintu kuri uyu musore nuko afite inzu y'akataraboneka mu mujyi wa Rubavu, akanagira inyubako ebyiri mu mujyi wa Kigali. Nicyo nagenda nkubwira kuri uyu musore Djihad Bizimana. Ngiyo top 10 y'abakinyi nari nkuzaniye uyu munsi. Wandike muri comment utubwire icyo twazakugarukiraho mu kindi cyegeranyo cy'ubutaha. Iyi ni Nepo TV official, komeza ukore subscribe utarayikora,
nawe wayikoze sharinga ibiganiro kandi nagushimiye. Njye guteguriye nkanakugezaho iki kiganiro nitwa Nepo, murakarama.